Videli smo kako izgleda Karađorđeva ulica sada. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli, gospodine. Čestitamo. Čestitamo, gospodine Vesiću, na završenim radovima. Evo, održali ste obećanje. Evo, Ceca, vidiš. Čestitam i ja. Da, svaka čast. Dakle, nije bilo probijanja rokova u ovom slučaju. Pa bilo je. Sada je obećano da će biti završeno do juče, da će biti završeni trotoari. Radovi su se odužili zato što, nažalost, u Beogradu kada se vrše radovi, pogotovo u centru grada, uvek se nalazi na instalacije koje nisu ucrtane kako treba, koje su u gorem stanju nego što je bilo predviđeno i naprosto zbog toga se dešava često da traju duže radovi kad je u pitanju izmena, znači promjena, izgradnja novih kanalizacijnih cevi ili vodovodnih cevi. Upravo vidimo kako to je išlo sve. I to je nešto što se zaista često dešava. Ali ono što želim da kažem, Karađorđeva ulica je primer šta znači menjati život u jednom delu grada. I to se desilo u mnogim delovima Beograda u poslednjih 5 godina. Da li se sećate na što je ova ulica ličila pre 5 godina? Tu je išao kamionski saobraćaj, imali ste trotoare pored samih zgrada koji nisu bili šire od polovine metra. Niko tu nije živeo jer to je bila ulica puna buke, puna čađi, puna smoga, ulica koja nije ličila na jednu pravu centralnu gradsku ulicu. Za ovih 5 godina prvo smo izmestili prugu, pa smo zabranili kamionski saobraćaj kroz Karađorđevu ulicu, pa smo uredili sve fasade u Karađorđevoj ulici, pa smo posle toga izmestili ulicu prema pruzi, da je nekada bila pruga, i dobili trotoare širine od 5 do 15 metara, gde će sada biti danas već postavljene klupe, bit će bašte. Pored toga krećemo da uređujemo Savski kej od beton hale do Brankovog mosta, jer smo čekali da porušimo neke bespravne objekte. Dobili smo građevinsku dozvolu 28. novembra i do 1. septembra će biti završen Savski kej. Tu ćemo imati novu biciklističku stazu, dečije igralište, spomenik Dijani Budisavljević. Znači, ovaj prostor je potpuno drugačiji. Sada tu ljudi koji žive imaju kvalitet života kakav nisu imali, a turisti koji dolaze tu na pristanište mogu da se susretnu sa Beogradom kakav treba da vide, a ne onakvim kakav je bio pre 5 godina. Neku vrstu dostojnosti dobili su dostojnog života i oni koji su tu, tako, kao stanari, ali i oni koji prolaze i pešaci na kraju krajeva, tako. Naravno, zato što sada možete da prođete, možete da sednete, možete, na kraju krajeva imate ljudi koji žive u tim zgradama, imaju nove fasade, konačno žive u jednoj ulici koja je mirnija, kroz koju ne prolaze kamioni. Znači, to je samo primer šta znači menjati način života ljudi. I to se nije desilo samo u Karađorđevoj ulici. To je bila totalna rekonstrukcija. To se desilo, da vam kažem, to se desilo i tamo gde sada radimo 27. marta i Kraljice Marije. Evo samo da vam kažem šta se poslednjih 5 godina desilo u tom kraju. Rekonstruisana Rooseveltova ulica, jeste. Jel se sada završava 27. marta i Kraljice Marije? Da. Da li je završena rekonstrukcija Pavlovske pijace? Potpuno, tako je. Da li smo završili, obnovili stadion Tašmajdan? Jesmo. Urađena je fasada nova na Tašmajdanu. Sada se radi park Raše Popova tamo između 27. marta 43 i 45. Juče sam bio, sredili smo i stanarsku garažu za ljude koji žive u tom delu grada. Znači, kada pogledate njihov kvalitet života pre 5 godina i danas, to se bitno menja. Tako je, bilo je određeni kašnjenja, ja se izvinjavam zbog toga, ali je činjenica da ljudi dobiju bolji kvalitet života i konačno žive u njihove zgrade, njihova okruženja, parkovi okolo izgledaju evropski i to je nešto što mi želimo. Kašnjenje ne treba da bude problem ako se na kraju dobije jedan novi kvalitet i evo ako govorimo i o ovoj Karađorđevoj, tu nije bilo kašnjenja, ali nekako čitav taj deo grada je dobio jedno novo lice. I kada kažete da ljudi koji tamo žive da su potpuno dobili jedan novi kvalitet, imala sam prilike da razgovaram sa nekim od njih, svi su zaista oduševljeni što generalno taj deo grada sad izgleda potpuno Karađorđeva ulica je bila jedna od najlepših trgovačkih ulica između 2 svetska rata. Nažalost, posle Drugog svetskog rata postala je tranzitna ulica kroz koju su prolazili samo kamioni. Sada smo vratili taj stari sjaj Karađorđevoj ulici. Ona, inače, konačno je ponovo ulica, kažem, kroz koju ljudi žele da žive. I ono što je važno, Karađorđeva ulica je prvi susret ljudi, turista koji dolaze sa kruzera sa Beogradom. Nju su zvali čak Mala Ibarska magistrala u Beogradu. Tako je, zvali su je Mala Ibarska magistrala jer je zaista na to i ličila. Danas je to jedna uređena gradska saobraćajnica i to je nešto zbog čega smo mi ponosni i to građani koji žive u Karađorđu i građani Beograda zaslužuju. Ali evo, Sarapo je pomenuo drvored, dakle, ozelenjavanje Beograda je u toku.
Jeste. I to je nešto što možete da vidite u samoj Karađorđevoj ulici. Tamo nikada nije bilo drvoreda. Zasadili smo novih 17 stabala. Ja sam inače u okviru ovih mera za smanjenje zagađenja najavio da će grad Beograd u narednih 5 godina zasaditi 1.000.000 stabala. Onda su naravno ovi počeli razni, oni koji mrze da se sprdaju s tim, pa eto, odakle 1.000.000 stabala, pa kako će biti. Onda dan posle toga smo objavili da se sadi 17 stabala u Karađorđevu i onda su rekli, evo, od 1.000.000 sade 17. Pa mora se počne od nečega. 17 u Karađorđevoj, 60 novih stabala će biti na Savskom keju, sada kad budemo krenuli da uređujemo. Čekajte, oni su vas razumeli da ćete odmah da posadite 1.000.000. Na Savskom trgu, tako je, na Savskom trgu će biti 300 novih stabala, 150 novih stabala će biti tamo ispred Hrama Svetog Save, na Novom platovu. Pa evo samo, znači, Savski trg, Savski kej, plato ispred Hrama, Karađorđeva ulica, to vam je, boga mi, jedno 527 novih stabala. Neka neko od njih pokuša da zasadi jedno stablo i misli da će nam svima biti bolje. I tako se to radi. To je negde u sklopu borbe protiv zagađenja, ali tako i ovih aerozagađenja. Imate 43 mere koje predlažu. Ceco, imamo film, tako da pogledamo kratak. To je inače promotivni film koji je grad Beograd zamolio da sve televizije sa nacionalnom frekvencijom emituju. Pink je jedna od tih televizija. Ja se zahvaljujem Pinku što učestvuje na ovaj način u ovoj kampanji. Svima nam je u interesu. Hajde da pogledamo. Pa ćemo čuti koje su mere posle pitanja. Beograd će do 2025. godine primeniti 43 mere za smanjenje zagađenja vazduha i za to ćemo izdvojiti preko 6,5 milijardi evra. Mere se odnose na oblasti saobraćaja, energetike, zelenila, komunikacije sa građanima, industrije i komunalne higijene. Smanjit ćemo emisiju štetnih gasova jer nećemo kupovati više dizel vozila. Gradska preduzeća kupovaće samo elektro i vozila na gas. Realizovat ćemo višedecenijski san Beograđana i izgraditi prve 2 linije metroa. Izgradnja metroa smanjit će upotrebu autobusa u gradu za 30%. Raspisujemo tender za javni prevoz rekama, kojim ćemo povezati sva naselja od Obrenovca do Grocke i Zemuna. Izgradnjom 2 tunela ispod grada smanjit ćemo saobraćaj u centru Beograda za 14%. Širimo biciklističke staze po uzoru na evropske metropole i gradimo parking mesta za bicikle. Beograd na prvom mestu misli na ljude i daje prioritet pešačkom saobraćaju i zdravom načinu života. Podsticajima za priključenje na sistem centralnog grejanja smanjit ćemo broj individualnih ložišta, kojih danas ima 300.000. U tu svrhu proširit ćemo toplovodnu i gasovodnu mrežu. Koristeći toplu vodu iz termoelektrane Obrenovac i metan gas sa deponije u Vinči, smanjit ćemo troškove grejanja. Obnovom fasada i stolarije po najsavremenijim standardima smanjit ćemo gubitke energije. Otvorit ćemo nove industrijske zone, koje će biti pod kontrolom i ispunjavati sve ekološke standarde. Između saobraćajnih traka i na stambenim zgradama uradit ćemo zelene zidove, kao što smo uradili u bulevaru Mihajla Pupina. 1.000.000 stabala, to je naš cilj. Hoćemo zdraviji vazduh i lepšu prirodu za našu decu. Izgradnjom fabrike za preradu otpadnih voda zaštitit ćemo naše reke i smanjiti broj direktnih ispusta za 80%. Gradit ćemo manje postrojenja i u prigradskim opštinama i delovima grada. Konačno će u Beogradu biti izgrađena moderna deponija kako bi se smeće pravilno i ekološki odlagalo. Beograd kreće sa recikliranjem otpada, gradeći 17 novih reciklažnih centara. U okviru projekta Pametan grad građani će moći preko aplikacije da pristupe mernim jedinicama i provere stepen zagađenja. Javnost će biti redovno obaveštavana o stanju kvaliteta vazduha. Osnovaćemo tim za hitne intervencije u slučaju pogoršanja kvaliteta vazduha. Kupovinom novih 66 cisterni unapredit ćemo čišćenje ulica od asfaltne prašine za 30%. Želimo čistiji i zeleniji Beograd. Beograđani to zaslužuju. Dobro, videli smo niz mera. 43 mere. Ambiciozno. Tako je, kao što ste sami mogli da vidite, 43 mere. Mere koje su najvažnije, koje će najbrže rešiti problem, su mere koje se tiču zagađenja koje imamo i od automobila i od individualnih ložišta. Mi u Beogradu u ovom trenutku, to je do krajem ove godine, imali smo 740.000 registrovanih vozila, od čega 540.000 automobila. U odnosu na pre 6 godina, to je, boga mi, skoro 90.000 automobila više. Vlada je, kao što znate, preduzela neke mere kad su u pitanju Euro 3 motori. Grad Beograd je doneo odluku da više ne kupi ni jedno vozilo koje je na dizel.
kupovat ćemo samo vozila koja su na komprimovani gas, zatim hibridna vozila i elektrovozila. Raspisat ćemo u narednih mesec dana tender za kupovinu novih 200 autobusa na gas, na prirodni gas. Kada budemo završili taj tender, svake godine ćemo kupovati još 80 autobusa, tako da ćemo za 5 godina imati 520 autobusa na prirodni gas. To su tramvaji, trolejbusi koji su također, možemo reći, ekološki održivi za veliku metropolu. Dovoljno da vam kažem da na ulice grada radnim danom izlazi 657 autobusa. Znači, za 7 godina Beograd više neće imati ni jedan autobus na dizel. I to mi nismo jedini grad koji to radi. Recimo, Madrid je 390 miliona evra potrošio od 2016. do 2020. da kupi skoro 697 autobusa na gas. Sada kupimo novih 525 i bit će prvi grad u Evropi bez dizel vozila. Pariz je izašao sa planom da do 2025. godine zameni skoro 4700, skoro 5000 vozila, znači sa dizela da pređu potpuno na prirodni gas, na elektrovozila i hibridna vozila. Znači, to je trend u svetu i Beograd će biti za 7 godina jedan od prvih gradova u Evropi bez dizel vozila. I to Beograđani zaslužuju i to je naša obaveza prema građanima Beograda. I drugi set mera koji je važan, to je gašenje individualnih ložišta. U Beogradu postoji oko 300.000 individualnih ložišta. To su ljudi koji se greju na ugalj. Naravno, da. Mi ćemo raditi na tome da damo subvencije tim građanima da se priključe na toplotnu mrežu, tamo gde postoji toplotna mreža, ili na gasnu mrežu. Izgradit ćemo u narednih 5 godina 306 km toplotne mreže, znači mreže toplovoda i negdje oko 250 km gasne mreže. Radit ćemo na tome, spremamo subvencije kao grad Beograd. Onima koji grade zgrade koji su energetski efikasne, davat ćemo popust na plaćanje doprinosa za građevinsko zemljište. Onima koji budu pravili zelene krovove na svojim zgradama, davat ćemo popust prilikom plaćanja poreza na imovinu. Onima koji grade zgrade, a koji prave energetski efikasne zgrade, da omogućavat ćemo besplatne priključke na toplane pod uslovom da taj novac ulože u energetsku efikasnost. Pripremamo, kao što znate, u toku je projekat čija vrednost 193 miliona evra, povezivanja Obrenovca, termoelektrana i Beograda. Sva topla voda iz Obrenovca će ići u naše gradske toplane. Smanjit ćemo kupovinu gasa za skoro 40 miliona evra, jer ćemo koristiti toplu vodu i na taj način ćemo omogućiti da veći deo grada bude vezan na toplovodnu mrežu. Rekonstruisali su drugi delovi grada, Savski trg, Bešel, tako, šta smo još pominjali? I ono što želim na kraju da kažem pre toga, ono što je najvažnije, uradit ćemo zaista puno mera kada je u pitanju informisanost građana. U okviru projekta Pametan grad postavit ćemo 255 lokacija merače. Građani će imati aplikaciju gde će u svakom trenutku moći da vide kakvo je stanje vazduha u određenom delu grada. Pored toga stražit ćemo televizija s nacionalnom frekvencijom da u okviru vremenske prognoze emituju naravno izveštaje o zagađenosti i na taj način ćemo više uključiti građane da rešimo zajednički problem. Beograđani, ovaj problem nije od juče, on postoji decenijama i Beograđani zaslužuju uređen i čist grad. Problem koji postoji decenijama, konačno je trebalo da krene neko da rešava i da se napravi jedna ovakva strategija. Zapušteno, da se toga bilo i zaboravljeno čak. Ovo je prvi put da Beograd ima strategiju. Ja sam gledao, recimo, tekstovi 69. godine iz Borbe, iz Novosti, da kaže građani pod gas maskama, veliko je zagađenje. Znači, 50 godina se time niko nije bavio. Ovo je prvi put da je grad i država Srbija, naravno, pre neki dan, izašli su sa konkretnim merama kako da se rešava problem. I drugi su ga rešali. Peking je rešio taj problem za 5 godina. Izašli su isto sa programom i rešili ga. Tako je. Savski trg, trg od Hrama Svetog Save, to su neka mesta koja su sada tako predviđena za rekonstrukciju. Ja se nadam da vi imate kako će izgledati Savski trg. Ovo je, inače, novi plato ispred Hrama Svetog Save. Počinjemo da radimo, kao što sami znate, ove godine će biti završen Hram Svetog Save, 85 godina pošto počela gradnja, ili 179, inače, ili, znači, 179 godina kako je Matija Ban, prvi dubrovački Srbin, prvi predložio da se izgradi Hram Svetog Save. Kako se završava hram, treba urediti plato. Plato su uredili, znači, uređenje platoa, kao što vidite, bit će skoro 150 novih stabala na platovu. Biće parterna fontana. Pored toga ona zgrada koja se vidi sa strane, ovde se ne vidi, ovde se vidi samo hram i tu sa desne strane se vidi zgrada. Ona samo je napravljena kako će gabaritno izgledati, tek se radi projekat te zgrade. To će biti sedište Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Tu će stolovati
patrijarh, tako da će patrijarh konačno, kako inače bilo predviđeno 30. godina prošlog veka, preći na Vračar, pored hrama Svetog Save, i konačno će taj prostor biti uređen, jer to je prostor koji posećuje ne samo najviše Beograđana i najviše naših gostiju, već i najviše stranih turista. Hram Svetog Save, Kalemegdan i Skadarac su 3 najposećenije mesta. I treba da izgledaju ovako. Izgleda ovako impresivno kada pogledamo. Sada ćemo vidjeti Savski trg, na primjer. Savski trg je, rekonstrukcija Savskog trga je počela, kao što sami znate, na Savskom. Ovako će izgledati kada budemo završili, a ovako će izgledati već u narednih 6 meseci. Saobraćaj će ići po obodima, tu dobijemo jednu novu pešačku zonu, urađena je već rekonstrukcija železničke stanice, fasade i krova. Na predlog predsjednika Vučića podiže se monumentalni spomenik Stefanu Nemanji, osnivaču dinastije Nemanjić, naše najvažnije srednjovekovne dinastije, i konačno će Stefan Nemanja dobiti spomenik u Beogradu. Ovde će biti zasađeno 300 stabala, umjesto sadašnjih 30 koliko ih ima na Savskom trgu. Savski trg će biti mesto gde će se ukrštati 2 linije metroa, prva i druga linija, iza železničke stanice, i ovo postaje novi centralni trg u Beogradu, tako da će Beograd konačno postati grad koji će imati više centara, jer to je odlika velikih gradova. Veliki gradovi nemaju samo jedan centar, a osim Trga Republike sada dobijemo Savski trg. Potpuno će biti izmešten saobraćaj iz tog dela oko zadužbene i oko zaštićene zgrade železničke stanice. Na taj način železnička stanica će biti pretvorena u muzej i na taj način pokazujemo kako uređujemo naš grad, koliko volimo naš grad. Mi ćemo recimo ove godine uraditi 150 fasada u gradu. U poslednjih 5 godina smo uradili skoro 500. Vidite koliko se grad menja. Beograd dobija svoje novo lice, pokazuje kako može da bude lep. Srećni smo mi koji živimo u Beogradu zbog toga, ali naravno i turisti koji dolaze, jer nemojmo zaboraviti da mi živimo od turizma. Mi smo prošle godine imali prvi put preko 1 milion stranih turista u Beogradu. To je poseta na kojoj bi nam pozavidile neke zemlje sa mora. Mi imamo veće prihode od turizma od nekih zemalja koji imaju more. Imamo 200 km rečnih obala. I mi smo grad u koji dolaze turisti i naprosto ako želimo da budemo privlačni, da ljudi dolaze, da ostavljaju novac u našem gradu, onda svoj grad treba da uređujemo. I ja sam ponosan što se ovih 5 godina grad na ovaj način uređuje. Naravno, ne možemo da završimo sve za 5 godina, ali kao što vidite, deo po deo grada se uređuje i konačno Beograd ponovo dobija svoje lice, a Beograđani dobijaju grad kakav zaslužuju, koji je po njihovoj meri, po meri čoveka. Fizički se menja Beograd, to je. Menja se svakako i kao da živimo u nekom novom gradu, tako? I to je neki kvalitet koji je, možemo teško ne pomenuti. Ovo su gradilišta i to je najvažnija stvar koja se desila u Beogradu. To je sve ono kad se gradilo. Znate, u Beogradu danas ima skoro 300 kranova. Ima skoro 3000 gradilišta. I mene kada pitaju šta je najvažnije što se dogodilo u Beogradu u posljednjih 5 godina, dogodilo se to da se Beograd ponovo gradi. Sa skoro 3000 gradilišta time je obezbeđena budućnost Beograda. Novi kvalitet života, jer svi koji grade plaćaju doprinose za građevinsko zemljište. A mi iz tih doprinosa radimo kanalizaciju, vodovod, škole, vrtiće, sve ono što Beograđani odavno zaslužuju, a nisu mogli da dobiju. I važno nam je da znamo gde ide taj novac. Tako je. Izmeštanje železničkog mosta je u fokusu javnosti. Čuli smo razne vrste interpretacija tog samog događaja. Šta je tu bilo sporno uopšte da se na takav način da nož dočeka kao ideja? Šta god smo radili u Beogradu je dočekano na nož. Da li se sećate hajke koja je vođena oko pobednika? Evo, pobednik se vraća za 13 dana, 13. će biti ponovo postavljen na postament. Da li se sećate te hajke? Pa da li se sećate hajke da će biti odnet pobednik? Pa da se nikad ne da je ukraden. Pa da će biti pretopljen. Pa da li se sećate kakve su gluposti sve pisali? To ne ljudi koji su, nego su ljudi koji kao imaju neke ime i prezime, kao nešto su uticajni u društvu. Pa evo, pobednik će biti rekonstruisan i vraćen. Kao što je završen i spomenik zahvalnosti Francuskoj. Pa da li se sećate hajke oko Beograda na vodi? Ne znam kako ih nije sramota šta su sve pričali oko Beograda na vodi. Te neće biti ništa, te sve će da potone, te samo maketa, te neće tamo niko da se useli. Evo sad rastu zgrade. Samo dođite jednom, pogledajte park koji je urađen od Beograda na vodi, koliko deca ima u tom parku. Dolaze ljudi iz čitavog Beograda, iz drugih krajeva Beograda da tu dovedu svoju decu i to je dokaz. Pogledajte koliko ljudi šeta. Evo danas je 14-15 stepeni, proštajte se Keom tamo pored Beograda na vodi i vidjet ćete koliko hiljada ljudi šeta. I to je naša pobeda. I to je dokaz da se Beograd menja.
A sve što radimo, da li je to Savski most, da li je to Beograd, da li je Pobednik, da li je to rekonstrukcija Karađorđeve, sve nailazi na napade dokonih ljudi koji ništa u životu radili nisu. Jer sve što mi uradimo, sve što uradi predsjednik Vučić, odnosno mi koji radimo u njegovom timu za Beograd, je merilo nesposobnosti onih koji su bili pre nas. Jer sve su ovo oni mogli da uradi. Možete li očekivati da će, eto, eventualno i neka opozicijna odbornička grupa dati podršku nekom projektu u gradu, da će oni predložiti neki projekat, da će učestvovati u tom izvođenju projekta? To bi bilo negde racionalno. To bi bilo lepo, ali to se, nažalost, u Beogradu ne dešava. Dragan Đilas, kao što znate, od kad je on preuzeo opoziciju, a već nekoliko godina uspešno uništava tu opoziciju, Dragan Đilas je izabrao put laži, put nasilja i nikada od njega niste mogli da čujete apsolutno ni jedan konkretan predlog, kako za Beograd, tako za Srbiju. Da li ste mogli da čujete šta bi on radio sa rešenjem problema Kosova i Metohije? Ne. Šta bi uradio sa odnosom Srbije i NATO pakta? Šta bi uradio sa odnosom našim sa Evropskom unijom? Ne. Da li očekujete da neko izađe sa tim programom? Jedino što možete da vidite kod opozicije, to su stalne laži. Vučić je otvorio skoro više od 200 fabrika od kad je bio prvi potpredsjednik vlade, pa premijer, pa predsjednik države. U tim fabrikama radi preko 200.000 ljudi. Kod Đilasa imate samo jednu fabriku, fabriku laži. I ta fabrika radi 24 sata. Pa on je doveo ljudi iz Britanije koji smišljaju lažne vesti. Koji svaki dan na internetu plasiraju lažne vesti. Izmisle nešto, plasiraju, pa se onda to prenosi, pa tako dalje. Iz Britanije. Tako je, to je njegova i mi znamo, znači to je njegova fabrika laži. U toj fabrici laži radi i onaj Kesić, i Ivan Ivanović, i Olja Bećković, i sad svi živi. Znači to je fabrika, kod Đilasa radi samo jedna fabrika 24 sata. Pa da vam kažem, pa šta ćemo sada sa, recimo, aferom Jovanjica? Pa to smo htjeli da vas pitamo za sam kraj. Evo, to vam je primer kako funkcioniše Đilasova... Koluvija nije pozivao Vučića. To vam je primjer kako funkcioniše Đilasova fabrika laži. Da li se sećate da je izašao Aleksić, onaj koji, ne znam, Đilasov i Jeremić je potrčko iz podpredsjednika neke stranke i rekao da su Aleksandar Vučić i Andrej Vučić bili u kontaktu sa tim uhapšenim vlasnikom. I to je izašao, držao konferenciju za štampu. I da li se sećate da je 9. decembra Miloš Vučević, potpredsjednik naše stranke, Srpske napredne stranke, i samo prepisao sve što su rekli i on, i Đilas, i Jeremić i podneo krivičnu prijavu protiv Aleksandra i Andreja Vučića. Evo, juče smo dobili od tužilaštva za organizovani kriminal da je ta krivična prijava odbačena. I šta sad to znači? I da vam kažem, sada se postavlja pitanje, hoće li Aleksić da odgovara za laži? Hoće li Marinika Tepić da odgovara za laži? Se sećate laži Marinike Tepić kad je farmu koka nosilja proglasila farmom kokaina? Možda u njenoj glavi to je slično, ne znam, ali da li se sećate toga? Da li ona odgovarala? Isto se kaže koka. Tako je, da li se sećate svih tih laži koji su svakodnevno iznošene. I to vam je, ovaj primjer, ovo što se juče desilo, vam je dokaz kako funkcioniše Đilasova fabrika. Ne, za njih je ta priča završena. Oni su pustili lažnu vest, napravili su štetu, oni će danas da izmisle novu lažnu vest, sutra opet sledeću i tako Đilas funkcioniše. I ovo vam je najbolji dokaz, znači ta priča o Jovanjici je najbolji dokaz kako funkcioniše društvo. Posvetit ćemo tome tim pitanjima, i kako bi izgledalo srpsko društvo da je Đilas na vlasti. Imate s jedne strane rad, imate s jedne strane rezultate, borbu za život ljudi i za standard, i s druge strane imate svakodnevne laži. Ali bi trebalo da čujemo i neke stavove po pitanju najvažnijih stvari za našu zemlju. Nećete nikad do sada čuli. I na kampanja, valjda će u kampanji da daju neki program, da neko da neki program. Hvala mnogo, gospodine Vesiću, što ste bili gost našeg Novog jutra. Hvala vam što ste mi pružili priliku i ja se nadam...